Memba wa mbunge ya kaunti ya Embu kuma chamani cha Wiper wodini ya Makema ukamba wa Mwea Philip Nzangi ni woloto valukundi wa serikali ya President Ruto kumana na maundu ala maende na kuvinyi ya mwenendi na yongela kumanyamasi kwa kumavatothasyo wa kumilunga serikali no. Nzangi ya wetambikia vau enendi ni maitie muikio no tongo yuyu na nondongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukwisa kuovo siandi ya Kenya kumo tongo ini muthuku. Oingi ndongo yuno ni eka ila kaunti sia ukamba kuikia na kululumilia vinya wo vamwe ni kana kaunti ile ingi siate yeki ni kana kuikithia Kalonzo Musyoka ni woso tongo yuhu wanthino. Ben Musawe na mauvo inena na Mutongo TV MCA uyo ni waweta kana serikali taivalukite kumana na maundu maingi ala maende na uvinyi ya mwene nthi matena wa umathinikia ona itina wa ene nthi kukilia ukayo serikali ithitwe iende na kumavinyia kwa kumanya maasya kwisila kumateka nyara maima vatauthacio wa kwiyelesia na kumilunga serikali thitu ndiende enesa maundu ni mavitanu kila mundu ni mwene masiana situ kukwatwa na kuvitwa kututese kumana na economy undu yilie ona maundu onthe manthi kila mundu kila bandu kwisa uwo kila yumundu ni wonie kana mundu ula utonga kwa nthino yitu ya Kenya ti ongene Stephen Kalonzo wa Musyoka andu maitu ma Kenya ni maamwita kana mwaka wa 2027 Stephen Kalonzo wa Musyoka makamenge buso ya kutunga nthi ala elete kumitungia wana kumeneka mawalanio ala matonga ku so economy na kuwete awaliuku ala matonga ku mwananchi wa Kenya ena maisha makuendeza. Nzangi ewetambikia vau ene nthi ni maitie mwikio na utongo yula wivo na nondongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukwisa kuovo sia nthino ya Kenya kuma utongo ini muthuku wasisiana ke maito na yetu maito ala makiyo kwatwa makabithwa maka ukethia ona serikali ndio tona kuelezea kula andu asu maito mai economy yitu ya Kenya kila mundu yuto school ibingo iwe andu ala tongo yala tu yanwe nitwese uitola asia yimena uo uitola Kenyans mena uo nundu ona kukwata fees ona day school ile kwewangilina kukwata mbesa isu kuiba itwekie thina munene wasisia mabiashara maingi ni mabingi we mpaka tu biashara tulatu nini tutelezia mwene nthi biashara siende na ubingwa makampani la manene maandika na kema itu maende na uthama Kenya maendete economy yitu thiende nai usesei ni muthuku economy ni thuku uimuo kuichao ku Kenya thiende nai necho twasia mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka tondu andu nimekuona nundu wotongo iwa kwa miaka ela yonde tukonete na watanela watonizie la mwandu kumana mheshimiwa Mwai Kibaki ibinda yaku ya kutunge ya nthino yitu ya Kenya nilibikie na twekulia Kenyans fili umeanisie twendane tutetheanisie mabindane amomu tonungai wa njanda koma na ngai wa mundu na wene mathina maitu anokwesa kuka kutunenga ndongo ileto na utunge ya thitu oingi ndongo yino ni ekaila kaunti sia ukamba kwia na kululumilia vinyawo na ngwatanio vamwe ni kana kaunti ila ingi siatie kithitoni cha kumusukumia Kalonzo kwosa utongo iwa nthino Kitui Makueni Masako na Alangi meukonamo ni mwaile kumanya kana Alangi twi county ila ingi sia Kenya nitumusia yesie muno twambe kusisia undu nyumo kwitungia na kwa nena wasio mwe na kukwate ya ndongo yeno yumete nthesu yenu nikenda na itwa latwe county ni ila ingi tutone kwitha na pina wa kunenga mwano su wa kugukambane nafasi ya kutongozia andu ma Kenya na nzela ya elete latwe county zila ingi nitwamwete uko Embu county kila mundu yazia mwaka wa 2017 ebuzo ne ya Kalonzo wa Musyoka huwa ndola megitwi Makueni na Masako twemukulia nenu mutuonie ngwatanio tutekuona waniku kana mutilekanga na otondu usio umana musi vilingi wa mauvo Mutongo TV nye nita wa Ben Musawe.